Ka nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel item, of course. Heta Keitisa response ya Bliss Boy against Gagash. Heta Keitisa na response ya Boy Sevens. Karen can you collect the issue ngosha Boy Sevens. Heta veta should katsa in one section. Then comment for the update ku va delay but already part 1 na yona. So it's one Gagash achingela emakhaza kanguroketela and stuffs. Even the Tavia in one video like Haslam Mata exploitation, Nakomsana, retreat, so Kwanga, Chingala cards and stuff like that. So Bliss Bona, every Atavia, I said, trying very, very to defend very, very new Joanna cards. So you want to post link of trend and Shinan, ya Bliss Boy, Angafika Aitzara, as you can see, Langafika Jalago, okay. Now I come to the Matago, Jalan Grotman of Lagash, for my cards, Iwa Ek. Ambevo ala poto reserve bosheka. She comes at a broken heart and stuff like that. I can't come sarna makazi. She should go very very theory in the Kalka Master Tree. I should have a Kalungula, Master Tree, Steve Kaluga Jola. I go shot a kiss. There was a kiss on every day. I approve a Kalish TV Kalungu. Kali and stuff like that. I share a long line. Kamanga responding a long one. On that check account the Gagashi. I'm forgetting Guinea account the one. Yamelia fake one Katakatela. Okay, I'm gonna respond on Gagashla. Let's move to the second post. From there, of course, Bliss Boy Tavia, you want post and stuff like that. To the world and fun. And I'm not banging judges on fun and stuff like that. Some boy Gagashi lyrically, I'm sure you store I budget on original and stuff. Yeah, so if you guys check out if you want to Bliss Boy, if I come to Matako, a group of men, TLN Ascent any piece. Siguro one, itahlangana na n'wina ka hi ya aku xaveni ka xinkwa kwala Sandton. Hina van'wana hi tlela kwala Sandton, hi pfuka kwala Sandton. Aha! Yes, ya ku ri ya xi le ku dizweni Bliss Boy impela ma. Ku xi twa kahle na Bliss Boy ma. Xi twa kahle Bliss Boy. Le Jodi le and stuff like that. Tahlangana kwale ka the People's Party the 26th June or advertise and stuff like that. Aku tlhoko vana tin'wana ti-comments nga fika ti hlamula la Bliss Boy to zama ku va ni ti-search first before yeah. Oh yeah, lo ntsundzuka i hlamule Kevin la ngo sungula hi hlaya evindani ta ka Bliss Boy. Yi fike kombisa timhaka ta ku I'm not saying Grootman is right or you must adhere to his offers. However, Grootman helped you to get where you are today. Internet does not forget. Grootman promoted you. He defended you. My guy, your relationship with Makazi can either make you or break you. You are still young, very young. So, ashitokolangu statement le imply no go very young. Swa ti kosho zama ku swi kombisa ku swilo swi ngo cinca va ngo hambana na Makazi and stuff like that. Loko fike hi twisa zama ku hi twisa statement and stuff and we are now a long way ahead and stuff. So yeah, na ku Bliss Boy ngona akha hlamula ka this statement. Yeah, hello. Fike hi vona a kombisa timhaka ta ku Musa Kevin na loko a mo rhanga Mikhuza biggest boss ya n'wina. Naswona vanhu bele live ka live liya ya vona va kha va vulavula ku rhandza hi mina. 1 minute yi ta ringana na post. If live yi liya a yi ri 30 minutes swi ri mahato karhala hi mina. Mina a ni fani na n'wina. Okay, vo hlonipha vanhu hi ku va na yini. Mina ni hlonipha munhu hi ku ya hi mahanyelo ya yena and stuff like that. Leswi of course a nga fika kombisa swona Bliss Boy kwala. Okay. Raymond you go na Master KG a tlela kwala Sandton. Yeah, that was gazette. Yeah, ku ri le relationship loko ho la ku yi langutaka yime loko yi fola, that's it. Hayi ta hleko ngo Bliss Boy leswi ni nga swi vona ni swi vonisaka xiswona leswi gaza yi nga yimela xiswona. A nge deri wu fane se fita hamba tshama ko le Joni nga ha vuya.
u ta tika a ni swi kumbe va ta tekana we never know. Mazona hi ku swa fana u sivela makoti kwale senten. Yini since again of blood. A na ku ri na mdawu ni a yi ri sivela makoti a yi tshama ka nsati. Swilo swa kona hayi hundze ka section ya Bliss Boy a hundza ni vona kha ku vulavula hi bege la so swi ze swi endla ku ni ya choka swi ku endleka yini ka bege ya Bliss Boy la no fika hi cheka life hi kuma ku tseliwe SAX as you can see kwala Masangu in other words ini brand leyi kumbe ya durha kwala. Okay, let's go mara ni cheka ni kota ku yi kuma ya real and stuff, so I don't know. Then I want to close related ko lewa le mara le black le and stuff, so I'm not sure. Ni ko to kuma liya ni kuma ntsena ka yena ka vo Facebook and stuff or vo Instagram and stuff. La ni kuma liya black lewa mara it can be more or less around the same price, I guess. So nga cheka ku le iman mune it was related to some extent. Okay, what's the polia? The indices show. Yeah, they're not far off. So maybe inga makadza aisha international, I guess. So let's see how much is it. 190,000. Helesh. Yeah, ke vuya kaya Boy Sevenza nagagash na nga si update mayelana na nyimpi la yiri kona na interfering very ka nyimpi ya Bliss Boy na makhaza hi twini ku Boy Sevenza i teyindla and stuff like that. Sure. Hina hi swi voni ku boti van'we va mali boti van'we a va tibyela ku va ta benefita loko va endla event. Hina hi swi voni ku boti va mali boti mi mali tsaka ku chasa boti va na tšhelete ava vathu a na u hlamala munhu wo basa so munhu wo mbala gushi a va na mali a na u hlamala eboti munhu wo hamali wa thaka u tshama a thakile munhu wa mali u tshama a thakile. Yeah, I meant to say ku munhu wa mali if mi nga swi twi kahle i ri munhu wa mali tshama a thakile mo swi va swi kuma ku va Boy Sevenza sweswi but yeah let's go. Ku loko ku fika vanhu va la ku khoma kuzi va khoma wumba tigushi va tshika munhu wo thaka munhu wa mali but a nga mbalisi swona leswi munhu wa mali wa mali loyi a tshiki ku chasa loyi why khala u nga swi endli u nga se fika n'wansati loyi khale leswi u themendela ku timovha u na timovha u na yindlu tshika ku chasa wena tshikani ku chasa but ma chumu yimhluli event emhlulini mi tlunga na hi lekere n'wini lekere xa hosta lexi na loyi ve J John na ye loya wa hosta loya na Sisi Studio Chauke e vanhu vo hosta na va The Twister la ma hosta lama ma luzi lama hayi wena wo vitana ti-gay a wu hakeli tinqambi we u nga plug event u ri mali sungula u va na budget u tshika ku la ku endla se we tshama ka hosta ti-event u kha u swi ta ku a wu na mali mali n'we tshikani ku chase but tshikani ku chase vanhu ka Gaza amna next we n'wakhombo ewe wa dinomo byela lo wa munghana wa we loyi ku a nga na chomo a na peni loyi ta mhlambalaza la ka Gaza la tshikani ku chasa van'we loyi ni fiki ni n'wi xeweta loyi awu ku komba va mi ni rivaleni mi lava ku ni dlaya loko no miyela van'wina loyi wena a ni nge miyeli va ta swi tiva ku ni dlayiwe hi n'wi vanhu va ta swi tiva vanhu ku ni dlayiwe n'wina hi ku loko ni mi komba rirhandzu a mi ni kombi rirhandzu mi loko ni mi xeweta makwata van'wina mi lava phisi ya njhani van'wina a mi lavi phisi n'wina mi lava ku bifiwa. Swa mala swi twa Boy Sevenza hayi discuss wini liya
ya leha nyana ti-video se already endleni swi nga tlhe swa ha leha however in terms of event vanhu va humene hi xitalo a ni zangi va ku va na doubt mina ku vanhu va ta huma hi xitalo va ya le ka event ya Gagash a ku tele mathebule ya xavoni ya hlayini kwalano a mali xindlwini Gagash a endla mari ka ti-events a xi tlangi xisa lexi mari xa endla as mi swona ku na VVIP le ndzeni leyi yi tele njhani leyi as mi swona ku leyi and stuffs as mi swona kwalano a va yi tele so a ku zangi ku va na issue in terms of the event VVIP njhani leti ndzeni leyi na VIP haleni a ku humeni hi xitalo ku la ntiyisa Jealous Down a yi xavi xinkwa a yi xaveli na buruku a ku tele khara a ku tele la Boy Sevenza mi n'wi tlhavela video leyi a ta swi vona a ku ri njhani leyi a nga vuli xilo from a jealous point of view a ku tele la a ku ri kahle vanhu a va humeni hi xitalo as you can see vanhu va sasekile as you can see a ku na vanhu va proper vona na vasati va kona misisi ya kona a kona hayi you can see ku ri swilo swa le henhla swinene swa mayimo i xi xa Gucci lexi nga la okay la misisini la so a ku ri busy swinene ku la ntiyisi hina hi vanhu va jeleze hina swilo swi ri kahle ha vula a swi susa nchumu vhele ku tala ku va ku tele and stuffs a ku ri kahle so Boy Sevenza hayi a swi twa swo tala but hayi mhaka yo tala a ku tele le Cara Lounge and stuffs like that khongela vanhu sweswi problem na xihlawuhlawu tika loko xihlawuhlawu loko endla event yikulu boti ri rhamba vanhu lava va nga ko va nga duma ka Gaza mina xihlawuhlawu ngopfu hambi titlambi leti nga ba ti-hit hambi ti rhandi titlambi leti nge le hansi hambi ti rhandi van'wina mina xihlawuhlawu ngopfu lexi nga endla ku misiya va detwisa i yini ka event leswi nga endla ku misiya va DJ Rixile i yini leswi nga endla misiya va mateki i yini hey ayingazehleka hey okay hayi but mina xihlawuhlawu ngopfu mina xihlawuhlawu van'wina ku na titlambi to tala ngopfu ti nga duma la ka Gaza lava mapiano ambe va lavi mi la ku hayi but va tele ngopfu lava nga duma mani mi nga va siya mani ku vulavula ku twa ku xurha se van'we mi la ku vanhu sweswi va yima na n'wina loko mi nga va hakelangi va makhazi a va nge yimi na n'wina hi ku n'wina mi onhela vanhu vo tala we onhele vanhu vo tala ngo he bodi tshika ku endla post yin'we ya vutlambi cica post so why is he in a miss the post why is he psychology wena loyi wena kahle u teki ku oninga Gaza kahle umchangana wena yaka loyi umchangana wena u bvange kambe swi possible swi ri ku a nga dyi love laha xi jiki demon xi ri xi le ka business xi ti lavela Benny Mayengani so psychology ve le ku holoveni na swi tiva so a nga ta dyi rhamba psychology boy so ndzi mara ka Mr Possible straight ku a nga ha dyi love ku ri ke minkarhi liya loko a before Mayengani a dyi tekisa sweswi a nga dyi love na ku swi ri a ri ku pretendeni a dyi tirhisa ku lwa tinyimpi so since va ve na Mayengani e dyi ncaku yini ku fana na chepisi loko yi hela ku nyanganya a dyi tshwutela swilo swa vava swona so i mhaka yo vava but vito yini hi le vuton'wini va yi usini Mr Possible minkarhi yaliya and a yena ti-hit hi minkarhi liya na hi 2022 hi kha yi bava xinyori so hey hi le vuton'wini to swini let's go Lipopo hayi n'wi divi wi muti a Mchangana wi muti huyu munhu wa sele so u tsakela loko kha hi byeriwa hi swisiwana la ka Gaza ivi na vanhu mi tsaka loko kha hi byeriwa vusiwana hi byeriwa hi xisiwana ku hi xisiwana hayi vanhu va ka hina a hi tshikeni ku chaseliwa hi mfana loyi ku na swihundla swo tala ngona ka swi boxa mi va cema vanhu va ka Gaza laha nga boxa swikulu ngopfu laha se wena bodi u tshika vukheta u tshika xihlawuhlawu hi rhandi kwini la ka Gaza laha hi ko hi nga ta ku hlonipha hi nge ku hloniphi wena hi mhaka a wu swi koti ku hlonipha van'wana wena u byela lowa munghana wa wena loyi mi banana ku ndzhaku u ri u na movha wena
u ri u na movha wa nga ya xa ndhawu ku susa zozo liya wela yi n'wi thyakisa ndhawu liya le Freedom Park wa mali wena tshika ku chasa wa swi twa u byela yena a wu na mali wena wa n'wi twa munhu wa mali leyi u yi chonisaka wa swi ta ku ya mali ya loyi mali u yi chonisaka u lava ku themendela u na mali wa mali wena mali ya rhafu ku hava tshika ku chase vanhu tshika ku chase vanhu a ha chomu wena u na tichasi ngopfu lowu a nga yi xava yini movha ya 1 million movha ya 1 million u ha mali loyi a tse ku hemba hi nga tala ngopfu ya le section hakela swihlangi kwalaho nge yimi na wena kwalaho hakela swihlangi hakela makhasi na Bliss boy wena pfumelani ni ku se muwili n'wini hakela swihlangi mali ya swona u te u na mali mara u tsandzeka ku hakela titlambi hakela swihlangi mali ya swona manda hlamala ku u nga hakela swihlangi u tshika ku landza nsati le Polokwane u ngo tshama ri wexe kwala ndzeni ka yindlu wa mi nga vuli ku n'wansati u twa yini ndzeni ka yindlu a ngo twa hakela swihlangi wena u nga se boxa swo tala famba kombe rivalele ka swihlanga leswiya u wili wena u nga holova na vanhu lava wena u kha u swi tiva ku hi vo va ku pfuxaka hi vo vanhu va endlaka ti-event ta ti tala u njhani enhlokweni ka moya hakela swihlangi u na karhele ku chaseliwa hina hakela swihlangi I think an overall la hi swi twini yi nga hela ti-video clips ta Boy Science ku la ntisi but I think an overall hi swi khavharini leswi Boy Science a lava ku swi vula so hi leswi loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe no hlamba ni basa ni heta ni ku make up va lo tshama hansi va ni khuza va ku milorha Ben and Betty enhlokweni nhwanyana wa nhwanyana make up i va second hlamba hata even ti make up mata ni ku for the wow check for the eyeshadows you know for the ponder wow